ku rutonde rw'abantu bapfuye maze bikababaza uretse abo mu muryango wabo ahubwo n'abanyarwanda n'abaturarwanda babakundaga mu ngeri zitandukanye zijyanye n'ibintu byose bakoraga. Mu bantu bapfuye barangiza bakababaza abanyarwanda benshi batandukanye, ntabwo twakwibagirwa umuraperi Jay Polly hari kuwa kane mu masaha y'igitondo ku itariki 2 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2021 ubwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Tuyishimire Joshua benshi bamenye nka Jay Polly yari umuraperi ukomeye mu njyana ya hip hop u Rwanda rwagize kuva ino njyana yamenyekana imbere mu gihugu. Amakuru yemeje ko nyakwigendera hamwe n'abandi bagororwa bagera kuri 3 b'inshuti ze hari ibinyobwa by'imikorano banyweriye muri gereza hanyuma bikabagiraho ingaruka zikomeye. Ibyo binyobwa rero bikaba byarakomeje kumugiraho ingaruka ku buryo yakomeje gutaka mu nda, yarangiza akajyanwa no kwa muganga ariko bikamuviramo kwitaba Imana. Uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 2008 ubwo yadukanaga na bagenzi be mu itsinda rya Tuff Gang maze bagakora indirimbo zakunzwe cyane cyane n'urubyiruko n'abandi bantu bose bari bafite agahinda. Tubona dutangura tu ntawe usibyaje namenye neza kwisi wacu twe turi abagenzi twambariye gusoza dutanduranya. Nubwo yabarizwaga muri iri tsinda ariko ntabwo byambuje gukora umuziki ku giti cye, aho Jay Polly yakoze indirimbo zinyuranye zamugize icyamamare, aho muri zo twakubwira nka Defwade, Akanyarira jisho ndetse n'izindi zamufashije kubaka izina. Mukatika ko byose birangiye komera bwiza bwa mama ndajya kuri hafi. Mwaka wa 2011 uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane mu Rwanda yagaragarijwe urukundo mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ribaye ku nshuro ya mbere, ubwo bitavugwagaho rumwe ko wagombaga kuritwara hagati ye na Tom Close. Kuva kino gihe ntabwo Jay Polly yongeye kurekura igikundiro cye mu bakunzi b'umuziki, dore ko no mu mwaka wa 2014 ariko yashimangiye yuko akunzwe nyuma yo gutwara rino rushanwa ku nshuro ya 4. Uyu muraperi wari mu bakomeye akaba yanakomeje kwitabira ibitaramo hafi ya byose byabaga bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko kuva mu mwaka wa 2018 Jay Polly yatangiye kwisanga mu bibazo rimwe na rimwe akanafungwa. Ibyo bibazo byatangiye nyuma yo kugirana amakimbirane n'umugore we maze bikamuviramo gufungwa amezi 5. Nyuma yo gufungurwa uno muraperi yakomeje gukora umuziki ndetse akora indirimbo zakunzwe mu buryo bukomeye. Muri Mata umwaka wa 2021 Jay Polly yongeye gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, arangije akategwa gufungwa iminsi 30. Yitabye Imana mu gihe yarategerejwe mu rukiko tariki 2 Ukuboza umwaka wa 2021. Urupfu rwe narwo ni rumwe mu zababaje abamukundaga, abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda bose nyirizina. Hirwa Henry ni umwe mu bantu bitabye Imana maze bikababaza benshi mu babakundaga. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2012 umuhanzi Hirwa Henry waririmbaga mu itsinda rya KGB yitabye Imana, aho yarohamye mu kiyaga cya Muhazi mu ntara y'Uburasirazuba bake, akaba yaritabye Imana afite imyaka 27 aho yari akiri ingaragu. Umunsi w'urupfu rwe washenguye benshi mu bamukundaga, aho batabashaga kwiyumvisha uko uyu nguyu wari ukiri muto yitabye Imana arohamye noneho mu kiyaga. Na nyuma y'umwaka yitabye Imana benshi barimo na mushiki wari warabaye Miss Rwanda 2012 ntabwo yigeze abasha kubyakira. Hashize umwaka yitabye Imana mushiki we akaba na nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2012 Mutesi Aurore abinyujije ku rukuta rwe rwa Facebook. Miss Mutesi Aurore yaranditse ati nakomeje kugira ngo ni inzozi mbi, ntekereza ko igihe kizagira ngo nkanguke nongere nkubone maze nimbiri mu mutima wanjye ishire maze nkuganirire nkubwire iby'inzozi, ariko mama ntabwo ari inzozi nubwo umutima nyangira kubyemera ukaguma umbwira yuko isaha iyo ari yose nkanguka nkakubona. Miss Aurore yakomeje avuga yuko kuba atagifite uwo yita musaza we nabyo bimushengura umutima. Ati umwaka urashize ariko kuri njye bisa nk'aho inkuru y'incamugongo aribwo nkiyumva, kwemera ko ntagira uwo nita musaza wanjye sinzi uko hari igihe kizagera nkabyumva. Hirwa Henry yari yarahoze aririmba mu itsinda rya KGB, aho yari kumwe na Rurangwa Gaston wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi rya Skizzy ndetse na MYP. Nyuma y'urupfu rwe rwababaje benshi cyane mu baturarwanda n'abandi batandukanye. Abahanzi batandukanye bo mu Rwanda bakaba barihuje maze barangije bamuririmbira indirimbo yerekana yuko bazakomeza kumuzirikana. Denis Nsanzamahoro wari waramenyekanye ku izina rya Rwasa nawe ni umwe mu bapfuye maze abanyarwanda benshi bakababara. Abantu benshi bari bavuga ngo isoko ryarapfuye ko ntabwo isoko ryigeze riva ko abanyarwanda ntabwo kuvuga ngo isoko ryarapfuye nuko abanyarwanda baba batakiri bafilime.
tariki 5 Nzeri umwaka wa 2019 nibwo Nsanzamahoro Denis wambaye muri filime nyarwanda nka Rwasa yitabye Imana. Iyi nkuru ikimara kugera mu mitwe y'abanyarwanda yashenguye benshi barimo inshuti, abavandimwe be, abayobozi ndetse n'abamumenye bose mu ruganda rw'imyidagaduro n'ahandi hagiye hatandukanye. Yaguye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK azize indwara ya diyabete yaramaranye igihe. Ku itariki 8 Nzeri umwaka wa 2019 nibwo yasezeweho bwa nyuma n'inshuti n'umuryango, aho n'intimba nyinshi bamuvuza ibigwi maze bamusezeranye ko batazamwibagirwa. Rwasa wakinaga ndetse akanayobora filime yari afite n'izindi mpano zitandukanye, harimo nk'impano yo gushushanya, kuvanga imiziki bizwi nk'ubu DJ, kuyobora ibirori bitandukanye, aho ndetse yanabaye umunyamakuru mu bihe binyuranye. Uyu mugabo wari waranditse izina muri sinema nyarwanda, harimo nka filime nyinshi zagiye zituma akundwa, zirimo nk'iyamwitiriwe yitwa Rwasa, Ay'urukundo, 100 Days, Sakabaka. Akaba kandi yaranakinnye filime ishingiye ku gitabo Petit Pays cya Gaël Faye. Denis Nsanzamahoro yitabye Imana afite imyaka 43, aho yari atararushinga, ariko bivugwa yuko afite abana. Yari azwiho kugira ubuntu cyane, akaba ndetse ngo yari umufana ukomeye w'ikipe ya Chelsea nk'uko abakunzi be babivuze. Uyu mukinnyi wa filime wari umaze kwigaragaza cyane ku isoko rya sinema, yaba ari mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, nawe ntabwo azibagirana. Sofa ntabwo byari byagenda neza, ariko niko bigenda, ibintu bigenda bizamuka. DJ Miller n'undi mustar cyangwa se icyamamare wapfuye maze akabaza abanyarwanda n'abaturarwanda batandukanye. Ladies and gentlemen, it's DJ Miller. Amakuru yaturutse mu muryango we yemeje ko DJ Miller yari amaze iminsi mike mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, arimo yivuza ikibazo cy'umutsi w'ubwonko utarakoraga neza. Bakaba baravuze ko byatewe n'umunaniro ukabije w'ubwonko, ari nawo waba warateye guturika kwa tumwe mu dutsi two mu bwonko. Ikizwi ni uko yari amaze iminsi 5 ashyizwe mu bitaro ngo avurwe, bikanavugwa yuko kandi hari uruhande rumwe rutari rugikora neza kubera ubwo burwayi. Gusa mu minsi 2 ya nyuma yari yabwiye inshuti ze ko ngo arimo aragenda yoroherwa amera neza, ndetse abaganga bari bamubwiye ko babona yuko batazigera bamubaga kuko uburwayi bwarimo bugenda bushira. DJ Miller yapfuye amaze umwaka umwe ashyingiranywe na Hope N'igihozo, akaba rero yaranamusigiye umwana w'uruhinja w'amezi 7. Karuranga Virgile wari umwe mu bavanga umuziki wubashywe mu Rwanda no mu karere, yari yatangiye umwuga mu mwaka wa 2012, yari yaratojwe na DJ Kalimu, bari barahuriye mu itsinda rya Dream Team DJs. Yacuranze kandi mu bitaramo bitandukanye bya rock events, akaba ndetse yaranacuranze muri Waka Warriors umwaka wa 2015 n'ibitaramo bya New Year's Vibes. Yibukirwa cyane ku gucurangira Sauti Sol ubwo bari bari mu rugendo rwa album yabo bise Live and Die in Africa mu mwaka wa 2016. DJ Miller yanacuranze mu birori bya Jameson Connects Rwanda Party, akaba kandi ari umwe mu bavangaga imiziki wari umaze kwandika izina rikomeye, aho yanakoranaga n'abahanzi b'ingeri zose mu buryo butandukanye. Uretse kuvanga imiziki, ubwo yanagiye agaragara mu ndirimbo zitandukanye kandi nazo zakunzwe, harimo nk'indirimbo yakoranye na Butera Knowless na Dream Boys ndetse na Riderman, indirimbo bise Ijoro ni Be. DJ Miller kandi akaba yanakoranye indirimbo na Soshomora bise Stamina, Emilio Seko yakoranye na Peace Jolis ndetse n'izindi nyinshi. Uyu muvangamiziki wakunzwe cyane mu Rwanda, nawe kugeza none akaba ari umwe mu babaje igihugu ariko kandi batazigera bibagirana. I'm the DJ, what you need. You the princess, I got what you need. Kizito Mihigo nawe ni umwe mu bantu bari bazwi witabye Imana maze akabaza abanyarwanda benshi batandukanye. Kizito Mihigo yaravutse ku itariki 25 Nyakanga umwaka w'1981 avukiye Kibeho, imwe mu mirenge y'akarere ka Nyaruguru mu yahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Kizito Mihigo yari umwana wa gatatu mu bana 6, aho ababyeyi be ari Buguzi Augustin ndetse na Iribagiza Placide. Bari baramureze mu buryo bwa Gikristo Gatolika, aho ku myaka 9 yanatangiye guhimba uturirimbo tw'abana, maze rero nyuma aza no kuvaho umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika zagiye zikundwa kandi zamenyekanye mu Rwanda. Amaze kugira imyaka 14 ubwo yigaga mu mwaka wa mbere wa seminari nto ya Karubanda i Butare, Kizito yahimbye indirimbo nyinshi ziririmbwa muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, aho ndetse mu mwaka wa 2000 ubwo yari afite imyaka 19 yari afite indirimbo zirenga 200 za misa. Mu mwaka wa 2001 yagize uruhare mu ishyirwa mu manota ry'indirimbo yubahiriza igihugu. Mu mwaka wa 2003 yagiye kwiga umuziki mu Burayi, maze mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2008 aza kubona impamyabumenyi yitwa Diplôme de fin d'études, aho yayibonye mu ishuri rya Conservatoire de Musique de Paris mu gihugu cy'Ubufaransa.
Kizito Mihigo yigishije muzika mu ishuri ryisumbuye rya Institut Provinciale ryo mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2010. Tariki 15 Mata umwaka wa 2014 polisi y'igihugu yerekanye n'umuhanzi ivuga yuko yamufatiye mu byaha byo kugambanira umutegetsi. Imbere y'itangazamakuru Kizito yemera ibyaha ndetse abisabira imbabazi. Mu mwaka wa 2015 urukiko rukuru rwa Kigali rwakatiye n'umuhanzi igifungo cy'imyaka 10 aho rwamuhamije ibyaha byo kugambanira kugira nawe ubutegetsi ariko rumukuraho icyaha cy'iterabwoba. Tariki 14 Nzeri umwaka wa 2018 nyuma yo kureka ikirego cy'ubujurire yaratanze mu rukiko rw'ikirenga, umuhanzi Kizito Mihigo yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tariki 13 Gashyantare umwaka wa 2020 urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko n'umuhanzi Kizito Mihigo yafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Tariki 17 Gashyantare umwaka wa 2020 hasohotse itangazo rigenewe abanyamakuru ryavugaga yuko ku gicamunsi cy'uwo munsi Kizito Mihigo yasanzwe yiyahuye aho yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi i Remera. Mukeshabatware Dismas nawe n'umwe mu bantu bapfuye maze bakabaza abanyarwanda batandukanye. Bose basigaye basiganuza uko nteye turikumvira uko nsanga mu bibazo bapfumbatse cyane kingaki maze ngangari na gice cy'amacandwa kuzura kanwa. Ni umugabo wari warambaye cyane mu makinamico kuri Radio Rwanda ndetse no kwambariza ibigo bitandukanye. Mukeshabatware yitabye Imana ku itariki 30 Kamena umwaka wa 2021 azize uburwayi. Akaba rero yaraguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, aho amakuru yatanzwe n'umuryango we yavugaga yuko yaramaze iminsi abana n'uburwayi bw'umutima. Mukeshabatware Dismas yari yaravukiye mu karere ka Nyaruguru umwaka w'1950 ari nawe yari yaratangiriye amashuri abanza. Nyuma aje gukomereza yisumbuye muri Setanga Nyamirambo, akomereza amasomo mu bya gisirikare ariko aza kuminuriza mu gihugu cy'Ububiligi aho yarangirije maze ahita agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Mukeshabatware yanakoreye icyahoze ari Oremforo ariyo RBA none. Yamamariye cyane mu matangazo atandukanye no kwamamaza, yanyuraga kuri Radio Rwanda aho cyane cyane yamazaga ikinyamakuru Imvaho Nshya ndetse n'andi matangazo yagiye atuma yamamara kandi agakundwa. Akaba yifatanyaga no kuba umukinnyi w'amakinamico mu buryo busetsa kandi butebya mu itorero Indamutsa rya Radio Rwanda. Yitabye Imana ku myaka 71 y'amavuko aho yari yarashakanye na Mukakarangwa Marie Irene nawe wari waritabye Imana mu mwaka wa 2017. Abangaba bombi bakaba bari barabyaranye abana bagera kuri 7. Abo ngabo bose tumaze kukubwira ntabwo bazibagirana kandi Imana ikomeze ibatuze mu bwami bwayo. Mu gusoza kino kiganiro ariko uraza kutubwira muri abo ngabo bose ninde wakubabaje cyane kandi wumva inkuru y'urupfu rwe wari uherereye ahagana he? Undi wakubabaje ariko kandi utabashije kumva muri urwo rutonde nayo waza kumutubwira. Ni nako kandi dukomeza kwihanganisha imiryango yabo. Mwese mwabuze abanyu mukomeze kugira ukwihangana.